Iwan simtigin. Tuo glomalap jinkat ke molash glomalap ke kain man o taga ke tusinge vokalean. Kulo. Kona kulo na wikom kaksakin kat ke molash kat akollah peke pelchingen taga akollah in long pe kas molali na kas makinikat kai singa ngan wikom pe Paing metlas na go Kosrae pe. Ay glomalap. Na wikom akollah ngakan chon suka kat sumtat Varstamet ke. Right. Unso kung maral western il supaya All be secret. Once you log you check on images and look. Glomalap ke taga veluman tuo. Tigin kung kan mo yan. Okay. Glomalap.
Duwana si Oskewa, Klamalap ke unsko mga tipsila sil tamlul westan ingena mga tipsila ngan pain ko usta kayo mga kadakilin daga wika chang dari ke dusinge daga grum damdal talbe sikra Klamalap ke daga luman umamachimit mars project message la ke dusinge an wala the Mr. Lipan in pain ko uskawa an pain be machiwers matagay kuwang Klamalap anday kimye cheers and look Nemeko vinkompange Klamalap Miriam ke mulsifan na nga ito Klamalap kita kaluman ingain pain ko chitban na fakabi belated birthday assume pain mo din kalan kewa damdal lisi an Albert duwo Klamalap kita kaluman be ang pain ko we machiwek ng Mr. Lipan damdal kenye Klamalap pe kita kaan ngais pe message to ma kitalik natashan Klamalap ke akollah LEUM God talaga God is really working on us in us Klamalap Melin Bruce damdal Melin Bruce ka binetikin Bruce binbangan kalchubosan tuwo na si Waskewa Klamalap kita kaan we ka chang katusinge ay pe tamlel ringstan na Klamalap ale may inche woshe katsakin ta kalosan na panengat kya kalembila Mr. Lipan letaka ingan place ka di kemulut chimars nge na kipel singe kat share shike na akollah masilu ka delip sila sko nge pe na bakat da second game da klasha pange akollah lasha mas bigat ke unsko nge na ushala amlasan damdal yai ko ingain men the gobe yakla na kikat da pacl kelus like guess na bet program la mit kilinikas som la ka malim
met nukewa pride and literacy pride in nukewa when Ibel God Roy God kaksakin God Roy God kulacnsap God Roy God sifac even Jesus God in nukewa when nukewa when kaksakin ke onse ko matip sa ingena sinsian yan first singe kaksakin ke talan maya sang na selo sinkain we pay at fancy gospel singe through music and instrument banagadin kaksakin ke mga kaywa alin na pas makadin na indaka na yetan kat flat lasha inkan kaksakan alke ngasi fe na nga yung ngulon ko singe ngale insengan ke lowos lang alakan na onga yesis kadama ke likiyac na ke lensim singe ka kolya mine ke pacl singe ala na yok me kaksak na ba alang siorela ke me molaka ka wolacna kewa again akalimila wiowos apa nga lang taka bengan wala limsilipan lengan place ka ke malutut march mi singe
As announcement je luka te rela met ticket fast ki makatashkeo nakadefa me showing naki message ma as missing amakos we got kemante me fashion ke week singe in the kat front load dia le silipan it front load dia malutu chima esmon yak kisen riang na payanangara kattakain ekas kuno kon nge akketeyac ke kadin shigeliela me roll fancy lana ke mama me ma main message ma to ke nge let me silipan nganjut pala na syung ke pelsingan ka stafa ma ko me kan ke announcement silu march ani pe met buya shngan aglen namalap Kay kilo malap tigin como me nga fat na sig fumo nga taga masimit nga aral tu da pa fa ke birthday pam si be facting a mailing ya 59 5959 kilo malap. Happy birthday 5959 tigin Triskel. no Happy wala birthday kaksakin to you. as pe met buya len missing basta frank Basta fine, okay. Namlel Jordi as na met All right. May you're yeah, sitting Mother's Day bang how wangan we been an ngan kan den laldala kilo malap. kaksakin ka Kilo nakpaswas na met wangan tamtal si wiyas ngan klanta maganda glamalap nefos kies pangan kilo yes ke artluman etwin federal way kilo malap shepe pa ko nenalifae duo kilo mo ke mo last kewa ke mo lutut wo ko sa ako nan kilo malap ke kashin nga kewa kailana tigin per Central Texas every Friday kulo kaksakin ka pain ko was ke lutu singye tari na ke nga wi ko was pe kulo pe pain ko may shape slik tum dan ngin gaywa Rose Tan Fort Leonard Missouri tuwo kaksakin ka ke kachivil arkeling sa singye kulo malap tigin langan tigin polin kulo kaksakin ka ke mo wala kewa well kulo nel Luciana kulo malap pangantigin happy birthday glamalap kenya lang happy birthday pe kulo malap lo damdaya am dahil klanta pe fact happy birthday tigin siltal pe kulo malap koy dahil kulo malap ke duwa mo na kayo kulo sa kaksakin man ka dal lunch glory na sin God Lord na glory na God sin God dahil pangan machikat sa flakya tigin polin damdal plunge madalaw tolu ako sa magilitutan tal taga week kaksakin ka kulo malap lap ke me damdal kenya kapalalo kulo malap ela tamlil buya sa pangan tamlil chem tigin megil kulo malap kaksakin God Kenya Finan Columbus Georgia na tamlil buya sa pangan Bristol na rin Dallas pangan Stephen Roll Tolin net kulo kaksakin God pe tamdal bet Finan Alabama tuwo lo tuwo pe ke lo tu sa singe kaksakin el siya karangin mo lars mo singe pain kum dal tigin el minister insultavela kas mo lal happy Friday kulo malap tamlil Ringston nena Finan Asheville North Carolina bet osi tamjin lars Alabama okay na Alabama okay tamlil Ringston nena lars Asheville North Carolina tigin Bruce ko tamdal melin kulo malap Josh Lawson kulo malap Kenya Columbus Georgia siaklu tigin Bruce melin ars Dallas even nga mal ganda tinava Nelisian na Edward Elars na Siskak San Antonio Texas San Antonio neme ko pange tu malap alengan nga lima kulo malap
Tambel gimiel de kai kuamme Thailand na gandal tolte Sidra Central Texas. Kulo kaksakin kat ke persen met na kai wama takaligi na kai kat katli common team si mata Samanya ke pel na kai wama kulo kaksakin kat. Awana makalam yengan fallen na kadine bash na sin kat fakulo malap na silke moular na which is special 66 patiselo manel rala pe kum mwet mashi yalu kata somla ingin na fugo taga sharon mo makuna in kaga kapslan kat ke belching Enenu hindi ko min kaksakin kat ke moulo man pe Thailand lulap tamlel. asum pe na yok na sil diginis tanya pe talik tung dalingen na elos Cash compare con fugo fashion na ke belching lo malap Kaksakin kat. kaksakin kat Kaldi nga mo pangan met na kayo wa. Naknas ka de mutawaek transition announcement na luo. Amo ko wasi tatari la katikan chilpe klamalap digin perli. Inge nakat na nakikash lang luo tukun mutawaek masap sa siki kadin Srui di lasha. Tangake na chilpe na rela announcement lash na sin met Washington la. Washington State pa si state ma te katika met Kosrae inis di unless kom US citizens ye kom vinrela dare US citizenship lo man again ang kalimasi men met katkan Orekma na ID lasha Washington ID travel nangina ka din na passport na ba nang inge na inna singe pa na aksashe la passport lasha ka make sure la katte system yen ala na stacked up me met ma apply na ke passport ang inge na Mr. Lipan atong la lepos met sikin or la passport la na phone na la na riyak pelji phone na or man tile ka tashik akollah ben si was ma we cash ko was ke passport lo sa pang academy la ko sisan kaksakin ka pang kita mga kaksakin NYL as relied met malang si la relied la NY pa si state ma lalata kat Washington kat tena masingan mag security purpose Kaki nga fact masingan na masingan ke akalemin kasi katalik Washington pamamda yena umfin mo tayo na naknas karangan na ako ye kominte kanawas na masap may kumin kanawas na masap telem tawag pailas nagi background la siya pange napana nga rakadin na kadin alena finish court case slash sigain so min kwashi agi kain me entire what laman ganin diane me akulukilam talum yun When belja akulukiyak lam dalash ngayon, deportation pa si masikyakan, siya pa denial, nag-re-entry, na siya pa nag-deny naturalization siya ngayon, become a US citizen. Nga fact, mga ngayon, mga katama mga Orekma kaingin na finan Washington, nga wiki Orekma laka, kabanang nga kaya kalemi na siwas ma, nasa siya ngayon kan naroon. Panang alakarangan ng passport lo man, Okay, IPA 994 on. Metkem da muli da lang fu ko tol fu kun sa pailen rekle I-94 makufla ko na yakya kanne tepe na sikya na makan fak langin na aso ye makat kain mutawaek sang usye I-94 lan metma the kain retrieve ke system ngin na check na kuyu ngin na masing asyaksin met marek magi border ka CBC mange pa if akum de ka kain connect credit kulu clash ngam de ko fla connect I-94 si lash net insangin katay inak na nakelos pe kimangen kain nan drum silos pe yak mangen anyways pange ka mama sikyak financier siya makadinan ale karangan nga makena kalem yun na siya klik po siya gewa naknas diyen siya mama ale ferrara kingena pa TUI masingan nililyan na pa nabaneng nga dahil siya try leo nga palabi ka siya mit me wala ka desmak le but kain ipinila mo siya between the liyan gusto lipan nga may pang-announcement mga arch level uruka man kain nakalimye masiluwa mga lewa pressing o si stakluk masaflasingan pa arch talik sipe wiyesh arch finan Reno mamtul finan Reno
Nangalal fungimo siya wan mukuyukepkewa pelos announcement in Washington la church tasha akulan buim kuilen kya shamanen tangan ni somno rinote mtullawe amatiksan na painel alzangad nara me inakalemye labangan ma asha ke tramram na sinsiawe sitalik siawe kaya dalma package lalangan daw sinsinalo padel me ngatet kentangal madalashkan kewa much more gani bedari takinawi afula nakalemye nasu Siliban balang asyut na siyum ngan akollah level lang kadang damit Kaya kung kulang malap ka announcement na yok siya matakangan. Ngalal fuma antaxis katkan arch relighting ngalal fumi. Banan paki license lang siya ngay. Aragot kilo kaksakin. Tangin alap kantin ba metro airport ngin na kewang relighting ngalong ken local news kame masikyakin yan ngay. Yok siya rela pwebaloman. Ngayon, kung sam-sam mo nga taga, likiyac pelos kaya Maglenos. Any pangan, kulang malap tas Tuwa naman. Dahil email ta, kulang malap. Email, kulang malap, mabayo. Suki. Ortiz Warna, siyam siyok singalya foslo, siya uwelo siya färske masa plal, siya actual angels na phone kulang malap blessings. Amen. Pedal taga fact tafla Kulang dahil, kulang malap. Wala Kenya. Kulang malap. Digin kung fact mo package ng 1,000 singalon course Ars Reno mas singan. Nga mo siya oranit Kosrae na telephone racing ke week fashion. Mga kulang malap so far ko na yakirin siya uwan. Nga na dahil ko yung release mga ngan weta ke. Kulang malap. Even if Kasha si Luo mo silang si Kasha, belang ngayon, put ourselves in their shoes. Kulang malap. Kaya na uwisingan. Na masi berek Honolulu nga lang kaya maslal shake up Alexander Sikra. Madal na nila pa siya pero asya long tolo inakulan ak fresh siya. Kaksakin God ke. Kuwini na kaya siya na ke oya masikya nga in kasha siya ke financial need naging kasha may nali yok siya pe. Asya na nga palak na pa ke community Honolulu, we be community Seattle ke. Likiyac mawang latari. Parang nga lesu kaksakin God ke kasha lang na kayo. Digin nga mo panganan ngayon factory pero flok na yun. Well, but sila unsa kung nga second game daw clash. Right? Kuya malap na Mr. Liban. Una batagang nga. Stand by. In my
Kaksakin ke Mwe Read ke siyaulal mas papakaristan nadal pe bakos dipsila wig kawak kosakilen onso kongan alina metaka pen kashika tawin naklas ki makatantang nakea inge nakadakulan fast na met manakilen ko usma dako saflange dikin bolin glomalap na siyum ayape diksinatas ng Luisa na siyumpin dadagman kayo at damdal ros glope kitakaan damdalene man pain ko uskawa matakan wimet wios makadakalim yataring misingi kadakulain fast na met tafulal tilas ki lendo somla ki Orekma na misilipan il pacl ki belsingan kashikat anak na swikat ki belsinge ki kat akollah transition fast na ki akketeyac ma ash. Kal digin. Well, wala fast na met kashikat Metigi at fast na met na kemaltiyo. Kadin siyak lalay no, finko. okay Kal. Namnas kat na kayo wasong na keproy ke pelching Kosrae tako kuwasya long to saktayan kum watch one namnas we got proy. Got proy. LEUM got threat na lash. Got mole chifan na lash. Got Srui malap kaksakin kom ke kom shitbe. Usi pelchi lash kadin na shum acknowledge kom ke pelching. Keshe ben pakotin yok lom langkalang lom kom shitbe. Usi kadin faklawan kat shayong. Kom katla le prem hai shi ke shake up. Katlan met na kayo. Kat shi mamatal falatli ki mana kayo. Kat shi mamtain tron lam tangay tiliye mana kayo. Fin fel. Wang in ma kom chekain liye. Kom meta mana kayo. Kom kaliki mana kayo kom Martian na kayo. Mana kayo Asian niyo wana ay siya on ngolon ko sakkalim niya. Kom kalen na kat flat na. Kalum da ka kalim kem tawakin kasmolum kom tram na. Wala mana kayo wan ka sa felad din.
God fototolia God magkuluk. God continue to miss the mark. Takishibin bagutin yok long chikawulom kum norela tarin kenegin mole ma taka akelemiyak akfashiyakle. Sinwen na tum Jesus Christ simitlang lash. Yet aus nilosomla fin shaksin in en Calvary. Elesla makuluk na kayo fin fellowship esla bemisha. Orgat pang na siyong kapelching na kaksakin kong Silpa kaya fa malap tangon no min wikat kay siya kes na insiyas nga nasya nankas. Usya na siyas mapayalong magana. Usya si was long. Paing woke when na dum Jesus Christ. Usya ka din alakalim kaya arulong na managawa makalim niya. Faithful kung God faithful siya. Ganikin lango. Na susi ke kas molom mai de ka din lie sam sikkel Stephen ke sakta it kos katte ka na mga without you we need you compass source of life compass source ke kalim if kom wangen mol if kom wangen kalim mer pelching e ukat flat na nas long broilers mat na kayo mga kain purong o kas Kosrae mga kumakiepe nas Paing ke kas molong ke pelching or malan nganing kat kay siya taga nina let discern machisya sila kalimya so ila kalimya malefloko Orgat proy ke may tlas na kayo tak ke tlikshik natas tikmutan tlikmkul force natas we need a papa may kollas na kayo ke local state national government laws we may kollas na kayo ke church laws Kosrae o prot Kosrae kat proy o kat flat na lang sikaw lumin point kat ke pelching awi na naklas may taga katinakul na nakafloklan when na tumatlang Lord Jesus Christ. Kat flat na point kat nage akollah siyang tagading siya na masyasing kasaw. When akollah siya sa patulu hakalim. Kat flat na pakutin yoklom tituin we kat pel na kayo. Kat proy ka may last time am take Paing flat makum Pangon magsiyak lang na lash kapel tutosumla. Karingin walalos akketeyac mat na kayo mamantay na siya lalos. Si bakes makinyigat kay siya la yurum wang misya. Wangin kesben Jesus in mulyak. Wanak makalamika John 3:16. Kung promise na sin na kayo siya lalalfuni. Fatya misya fais mul mapatpat. Agar true kaksakin kong proy bagamat mas lash mamtain mano manas lalos ke pelching yurum wangin maupe si bakkayagat akas makinyagat lat yurum wan maupe o kat flat na kompa master of healer a true kaksakin kong kat flat na proy kamay na kayo Kat na kayo wasyasat nam takya show na ke makiki aplalsitan ke pelching ay kesin siyas ke pelching. Flocking kat ak fashasyon na naklar. Isla na nakin sifac lar taga dinitala without you there's no life. Kung makaya na bagay no siya moon mapatpat. Katlali prem ay sikishake up. That manas flocking kat na ke mapayalom. Fukulya man na kayo masang sukat kading taga surrender all when na Jesus ilara fin shaksin el sang moulal tagat kay siya matalal fungi finan ko siya in a weapon na room sa tas nga lu for si lu akalim kesipin pa ko tinyok nan gat kadin mes sang
offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing na sin God. Paing alu pa yelasha, lalakan kaksakin kum kengon, main kum kat ngon, kat true malap kaksakin kum ke mana kewa. Proy kay neng Jesus siamit lang lash. Amen. Amen. Kal, begin ka dapat na med ko pagyan. Vers med. God, Donald Lincoln di luman. Vers med. Kal, kada mutawaek ke malitiyo. Kat true kaksakin kat ke mana kewa, inge na kada dapat na med. Wana kalamia nge, Orekma saptay ko fos ang aluna ke lamngaul. Fos algos pagada tagay ko yang usip na background, backdrop siya kada makin ke Wednesday tosta na msiyeng kada makin ben na. O yesingan. Dat kan at likiyac katesik me sipe restate some summary magatikiya ke Wednesday tosta. Nagat fati ko na ke fos ang aluna ke lamngaul. Ta mitiki ba mutawaek ka kadinto ka pacl rhythm si makat me fin track si makat ka ikekta na silti interest ka kadinto ka met na kayo ko shad len na kayo kadino kale ke kasnan ka when ako maron lom si maningan matching into ka na kay kai si kadin siya masyarting ka traw in pel na kayo. That's it. When na po o ye siya and matching mo kayo katlong passport mo rek katlong o ye mana kayo wang passport si mami na ingin na pa siyan Jesus Christ stem si get Jesus Christ ni ba nga kuminin no katkan na lamang nagawa fela nga fin wang connection sila kum na sin Jesus Christ nga wang ben na kanmen ma katash ke fin fela sin masing yokshupe. Now with that being said katkan na pacl rhythm tak ke me si fela lap si mauskat me ke March, April katingin na aske malim siya flashing may kisya yok molo unit actually siya pangan ko siya long time mga ito ka na kalwaniyak na kung kadin sibe me isam kais kada si fenge unit actually may kisya yok na niyan bukla may kisya yok na niyan bukla lay sinaksingal siya pangan Solomon kisya Tempul siya Luke Chronicle 8 course Fosina gay course, we fosingal siye, kat likiyac fin sa siya lututang siya ngayon mwikad, pangan masih makat likiyac ang mantea, me from los siya, kat likiyac, me akketeyac tolu matagal kengan. Pangan, key text na kawik na phone siya ngayon, tuyak riti ka siya nriya, en ko maswean, nan we kom riti siya Flokin kat na ke rhythm chenge. Kemet Israel los liye she o atuin ka sa me kalim she nakla Tempul. Elos fakshevi na fin falfal alu na sin LEUM God. Kaksakan na ke wonan lal lang si kaulal. Na shenri pangan first day of the week papanangan marichingan tasak ta sifiane pange wonan lan God nakla Tempul. wolacna God nakta Tempul na wana kada kalamia kemantea lay sinem tolungan pa wikat pa na kadina kata ip tolu ip tolu pangan fosina get tolu wolacna God ipakliu alulan mweta fos agos na kewan course na ip shafla pangan oral Solomon fos eat course fos singal si na pangan rhythm si maus kat na ke litutang siya ka eka enko maswan time zone naman kap mo litutang maningin na awal ko siya Texas Central Time pangan si felas nam siya God LTA ni na Tempul Orekma eat course fos angalu na galam ngaul fos angalu na galam ngaul pangan may na nakfracture ke pelchinga ngasum na ke marita kat rita la proile tai fintigin arma me sang akyok ke na ke ritom chinga ngausot metinga sum na ke me marita pelchinga usot
Mr. Lipan, first minute, Okay. lumalap, first minute. Right muna. Tingin kong gandi Magali, Okay. alikalim. Right kulumalap. Forsingelagos. Dapat ke sangalu man. Kasi kata sangalu. Dapat ke sangalu. Dapat ke sangaul. Na sangalu abangan. Kaya super inge kadil da nget talaga los. Ay solusyang in alu na ke itu in kasao. Wala mafakakin mas mosla lan mwet pacl. Sifac. Kos met Israel. Makos uniye kaksakin kaya angaw linan may siya. Kos tiara na sik. Lam nuklal kat molek apakos taf us 44. E marsulela in lamal refen kat itu lowos. Mainge kayo marsulela makos orela ta kosin alu na ke. Oinge ngay fast pagkos la na in show na in sien lois likiyac Babylon. Pasang lakos. Met matalas elosta uslom nuk siyan matalan LEUM GOD wala lo siyan may siya. Orekla na ke katil fak na sil Moses. E fall na ke shikasa may takyang Moses liye. E takyang fall na ke shikasa may takyang Moses liye. Pasang almekos. To met matalas elos ta islam nuk siya. Mapapa tamelos ta sang na sielos. Elos welos ke elos ta wela shos wa shukya anshin matan fel makat el ta losek yematalos. Na lom nuke on na we ne ke pel lal David. Pasang alon kors kadil ta inchiwo sil David. David el siya kadil en leila na sil in masyai siya lom sin God like Jacob. Ta tia el a Solomon bato masyai la lom sin sil ta God flatten na tia matain lom maurik leke pun mwet. Wena ke mwet pacl il fac. LEUM GOD il fac kasao nien matafalat lo efelo mwe lango yan niyak. Lom fagashi ko wo siya masyai shikan. Pia en ngay matawayo. Ya tia nga parela ma inge na kayo. Ya tia nga parela ma inge na kayo. Katilo malap ke me fos ang alu na ke lamgaw bangan. Katasum na ke proy wana ka dakkalimia. Next week kat proy la ke maricha. O kat flat na lash kat alle Srui kaksakin kom ke kasmolom. When I'm penage wakat kaksakin kom kaya fe malap tangan nomin pen kat akketeyac na shish. O yalom. Wala yang ma Stephen el daga silper tram kun. Akalim na sin machu singe siya daga pe esin na shish kadin kalim kela. Kumte na confine na ke Tempul men ko masin ka siya mtangay tiliye mana kayo. Isyong niya na ingat kay siya akketeyac ke lalfungilash. Taka din tu na ka ke amol kun KahsInKol na lom. Kat proy kaksakin kom kay nin Jesus siya mitlang lash. Amen. Amen. Kat pilo malap. Kat pilo kaksakin God kat itala puksinge Orekma pangay Shulan Church. Na puksinge tafayan pa na mas la gospel Luke. Kaya mas la pa Orekma. Kat itala mtawaken Orekma. Kat din siya na taga usip siya regenerate background siya mga tram kun kaya Wednesday siya Tuesday. Akalimila Jesus Christ siya na metigil
sogak nan kasawa likiyac masing ke sapta che fosalkus tasok to ko che va is ko ke ngon madal eto kana fowos ko che fa met law ke in Jerusalem in Judea no fon oya be Samaria and nukewa fin fel wang a great commission che mata academia ke gospel me meto gospel al meto sapta long lal ko fos singalal ko na gelong nagataga limo pangen oye si mauche church isuslan church ke sapta lu chisel sokak somna lang tukun lan singaw to ko el somna lang ya ngon lan kat white wi to ko nakla mat sap ngan pite son mat singal lungan elos mutawaek me proclaim gospel good news lan Jesus Christ na church ngan met na singal lu tukun ya to lu ta fo spread lan gospel ngan kya kasi na Jerusalem to ko napaka ta di ke sapta I kosta na panga met chimay and waki met martyr si met ke good news ke Jesus Christ ke gospel singa nakataga likiyac ita ke sapta on kos akalimila Stephen we met on kos shalta sholle los in karingen mo nan me widows nga ke church na pruwek ma fakyak ma ene na shelo so pa yoks bekarin kalim ke we factual Jesus ke sapta si fosal kusngan nimit kom som ligen Jerusalem na ne ke ngaushut mo sangsing tukun na nangaul bangen el faka ke sokak som na los mo tapan ke lusen lan singaw na sapta lu fak langon singen patati na lenangaul lan singaw rala len lam ngaul na vingot som li feast of Pentecost akwa ki patar ma nukewa prophesy ke Old Testament ke akwa makadala ke Old Testament ngan ke elos me lieda na gospel singan Jesus Christ ma nukewa makatram kun in the New Testament nge talik na din kat nge sisisa ke ngon elos sifac Orekma kun reference kun mark wagi katar ke Old Testament ma Jewish community singan kan relate na ke na bayra ta kana ke sapta on kos na ke kos singa kalim Stephen tepena lele spell sima itakyan me len lutut ke akwaklan ka ta el taka kesipin sisislan ka kesipin sislan ngon man ka dinel we direction makatil sangan el kuipel Stephen el tu akalimye minor akalimye na sin council ngan sanitary is composed of men legalistic people Pharisees skepticism passages ngan me onan falata finan Jerusalem bang to ka kisensya kal siya Stephen ke churches ma katkalim ke akketeyac ke wan sitin batas tay ke background siya na bang katka li ke me saptaon ko siya na kalimila may teachers mat sila yaklangan pangamay na siloso me kemainge matlilia lala ko sila la it course may in lowos siya mo yok ngon madal yoro landment met ko sila la it course may in lowos siya mo yok ngon madal yoro landment met nagadefasang kunelo Orekma siya inge afano god kada sang no phone na pel las na ke pro fakat cash na bangen oyen met sap ngan los fat na sin met choose nganin sila la met it course in liang mongo in sangkarang met lin church ngan met ma sila yaklangan enanain me sisis la yok ngan in elos na me in me
sisisla beke lalmet mwet. So, minor narchilos on biolos in sisisla kengon na lalmet mwet. Na Istria academia historical context on and Jerusalem Belgium. Got long 400 years of silence ima took up in a capacity ke met ngita ilosta floktigi show silber flokta wang temple so nar temple na ilos ndak na alu me in mashlolo skelom shilo shifenangen na watching and dam dak rela machi bang bang synagogue shingen na in Belgium ma Stephen in mange arsh mot ke ma arshike synagogue lamfugo ma finan Jerusalem ke Belgium chelngan dapen alungan met mataga shayangan in wiak falake Passover the feast of Pentecost we feast of tabernacle nga takate sompen na ken yen alu shriken synagogue ngan na hie pataga ke fosal kusna ke singal me kospa efak na pai me oyela Stephen sesestalan ngani nel we landment met laling el somna ke synagogue sipang bang met sukosoklen met sukosokle Stephen shem kulchaka de laruna kinchowe a sang kolalap na shel elora moment pas in martel meta ta shokta kata met lion Stephen wedding elos met chu mataga Cyrene Alexandria elos mine iwen lolngok sipang bang met sukosokla synagogue sipang and in alusi met sukosokla shayin metingi arspe met chu shata likiyac ma on Opnani and Cilicia Asia shall we per kaksakin na shel Stephen met ngan tu yak line ta shokta ngon matal nakala Stephen ke shi kain lalmet met panang wangen met kan top kolla ta shokta ngon matal nakala Stephen ke shi kain lalmet met panang wangen met kan top kolla nagatli shol lan medit korsngan prerequisite chabangan inen sisisakengon artlanmet met katagalien na ke force al korsngan ma mutawaek elarse yin lolngok singan synagogue singan elaro ditilal met ngan tuyak line met taga ye Northern Africa met mataga ye Turkey present take Turkey na met pena shayan met choose ngan tal taga line ifo when bangan sisisakengon lanmet met sok bang elok sokin garit malan met bang pe o yeshima persecuted church ngena Belgium elo shanga elo sin faka kakwok ma me lan Jesus Christ kat sumni sapta ko spapenangan Peter son fakyak na shelo sin in Tempul ngan elo sin te shigba fak someone al Jesus Christ among aqua kitari Jesus lang mutawaek Jerusalem Judea Samaria and to the ends of the world faka Paing washing metan to kana ke mo washing pangema met kulacnsap ngero ashwokya met nget tulokun na meshikya inge elos molang na singata met in Orekma likiyac a fact got long el ta kaskas Lionel Moses waya pe Lionel God casting a paragat nanaklan meta waya pe met mata met liti masa na lo sukilya Stephen ushelet na ye matan met papa falet lo susepe kata met in ta kikiapin kaskaskel shefa mo pelnakewa met singe el kaskas line temple matal lasho a line masaplan Moses got long el fact permo met singe Jesus la Nazareth el fa kanaus la temple kolla oye mata na kay washama ita ka na shel Moses met na kay wa matain walilan met pacl falat elos silya Stephen liela matal wen na matan shilipufen
Paano nga ke summarize siya, mitigat sum na ke fosangal lu na ke lamngaw. Kunokan na ke msing. God needs no temple. Katli churches akos mataka Lionel Stephen. El sisisakyangan el lanmet mit el tupuk mama kaya wak akoklan God. God el yukuipal. Nara masifan na dalera pero som kunek makikiya insang line in sukye lanmet machilal nga in sukye lan de siba fact machinga Jesus Christ. Gospel lan Jesus Christ. Then de siba fact Messiah Savior sing. Na medalera dalera churches. False accusation akos pataka line ngan. Masimit ngan mo blaspheming against Moses. Akluo elos mo blaspheming against God. Aktolu elos fa mo blaspheming against the law. Na shafla ye apakadatan na kemilutu chimsing ngay blaspheming against the temple. Na accusation churches akos nga nildaga vekya sapta ikor fosluan fara a line up mas mayok churches siya mayok imeta pakad lanal Moses lanal God ke fosingal siya na ngela lataka tu fan na tupu la efo kiki accusation ngan pange apologetic siya pange mas mapitel sumon ke siya sapta siya sapta tolu fosingal megos kadina ko line pel na gawa matlal fungin me fakak fintraksi magatashken gadin fakak na finfela fintraksi magatashken na taga bekel taida sapta si fosia kalemi kadina let doctrinally engage kadina da kanun bible gadin me when a staving sisis la kengon lanmet na ingen al 2 in masklon council itnyo +1 71 senatrin and composition lan pa me with Pharisees, we Senators ngan. Met nga legalistic, met nga legalism, met Pharisees nga tayak keme. Tal sifa na connect masap nga. Legalism, pangin masang line, chisel the line with Pharisees nga. Sifa na connect masap nga. Sang akyok yung masaplan God. Masaplan may, taga akyok yung malan God. Legalistic. Sachitis ngayon, ilos din ang life ng resurrection. Skepticism pangan. Dahil ilos being skeptic. Nakiakwa kulay lang ang God. Na arspe Herodians. Wana yung taga kapas na kaya akwa kal erot. May nga pangay usi matagarelam materialistic. May nga sumyot na kaya materialistic. Now, utulingan na phone in the composition of 71%, rela senatrinching and ilos pa Stephen el du yamata. Ako lang defend gospel ng Jesus Christ. Na mesi churches ako siya, taga ke Moses, God, Masap, Tempul. Na taga defend masimayoki meta. God, kakketeyac Wednesday. Orekma kin wolacna singe. Kat wolacna singe. Akalamiya ke fosaklu. Elta so me mata le Aaron. Kat lan wolacna. Pangan me oye si may fakin sang tifenan mo. Ngay ta kat wolacna singe. Mga tina blaspheming. Kumkan somdi akketeyac ke mantia. Dahil so musi sham longolya. Kung sugat ke Bible, kat wolacna singe from kinyak ke fos singe, we sham longolya magay na ke Bible. Distinction si may tek yang in represent kat singe. In other words, kung dal charge ya fakya, kung dal mga blaspheming against God, ifang ito, oyeng, na wanang akalamya, prerequisite si may tek yang na sin matit course ngan we sisters lang ngan we me lalan mit may takyangan pagtago ke fos kapin fosingal me ko sakal myang eliela matalwana matan siya lubufen mitlan God ready to defend the gospel
Natakan na si komising ikatinawin na klasengin. Kat kulacnsap man God, we need to be expecting that kung nakawan ka sa fellow, paitak yang nasin met kulacnsap ngay. Pat Stephen Moret makin ngay. Kung nakawan ka sa fellow, papa na lipan, tigin treskal, papa na met lalf, nakawa ko siya, met lalf, nakawa fellow in aspect yan. Sisista ka may ngon, elang met in fact, defend gospel siya ngay. Naral taka defend mo, I'm not anti-God. I'm not anti-Moses. I'm not anti-law. Orekma kin biblical foundation ma itak yang ke Israel ang talik na din ka ngayon forok la mo kumtel pa blaspheming. Tinga. Pharisees, Sadducees, the Herodians, the rest of the Jews, kumtel pa blaspheming against God, Moses, Masap. Nakita ka na kaya maluto ching ito na ba? Tempul siya kan kritika fosangal lu som nagalam ngaw. Pangan focus si mga kumenanas kaya Tempul. Accusation charge attack siya na followan na in fact mo. Kumtel para charge siya kumtel pa te akos. Oyen Tempul mak akwa kike. Nasin Moses taka Mount Sinai elo sus 4 yang ngaw. Taka penani Ral David, Solomon, masyaya klike Tempul siya. Pelal chisya ito katame. Elang nga kanaus la. Tempul siya. Ito lang tukun na tolo. Na misinterpretation lang may ngan, Pharisees, Sadducees ngan dal, oy, lala blaspheming. E malak kanaus la Tempul siya. Reke lang tolo. Pwede na pwede machisya la kalame. El sampram kan al chifen. El tina sampram kun the actual temple. El sampram kan al chifen la. El pa temple si may le akmolya ke me tukun na tolo. So with that being said, katakam tak ke fosang al lu faro. Manu siya not tikne akollah. Keshupe siya katil tanget talagay los. Panga fosimit. Los richakilya siya, katsumliye ke malutiji ke Wednesday. So chef, tal richakilya Moses. Tal ke alun na ke marsholayla. Metigin ata ka na ke fosang luungan, an really fos me tonulya. Tasokta met matalar siya los tia lang siya akson Moses. Los sisel la, ke na folok ni itcha. Oinge los fat na siya leran, oila katakat kat inkol kat. Katieta la me oana likiyac na siya Moses, na siya mwet Moses siya uskat meligyan itchep. In pelchepe elos taurela marshulala siya, in naman kaya umukul suko, erek kisya na ke, erek kafa in akfalet siya masya elos sifen aurela. Elos richekilya Joseph, richekilya Moses, in other words, talke shiba flok nene itcha. Nara meshikia ke fosanga lu. Pamuliti slash kenta kana kenya. Shiba kalami shifera. Shaklu. God el tiene no temple. God el tiene no temple. God needs no temple. El tega fosanga lu. Keshu Paing God el tanget lalagay los. Moyen me elos ke shiba flok ni chip talke shiba me talchmana sa peron nan rela me katla los ke marshal la singen ka umgul suko kol sukungan men me tanta sangin Moses el pattern flok. Na sige non ko mwet Pharisees, mwet Sadducees, we might choose to liel Stephen magay na tuwing marshals. Sisis la kengon, lanmet mwet, el follow ka na phone nam, tak ke fos luo, tak ke fosang luo, oyen mwet lan Israel sifen. Mwet ngan el som usye Ephraim, tak ke David, Solomon, na ke Tempul si mga sham kingan. Akalim niya kikiya pinoret malan mwet Israel ngan. El dal blaspheming against God. El was blaspheming against Moses.
Elos blaspheming against the law. Nangena, let go si church at ako siya in fact nga nga pa blaspheming temple siya kumtel. For siya ke sapta siya that turn the churches toward talik natin ka ngan ka Pharisees ngan. Avingat liet na detail na pa First lune ke ongul. First ongul no fan para la sapta detail by minute. Taka akketeyac. Dake ka leprem taka ne ke pelching el tu yamatan sanitrin defenel. Apologetic. El makin speech ngan in defend malan God. Naşkili o yeşine. El de şamanal. Amel şaman. El şaman. May kekla kya payapal. Old Testament. Orekma kana leprem. Taka in fact point the finger toward them. Kochinan floktiki me legalistic lumdalingan. Legalistic. Umdalingan takaligi skepticism lumdalingan. Ena kundan takaligi materialistic. Me malum delian tagana ke me gospel ng Jesus Christ pange o yesing churches nga rek na shel me bakotin singa we ban atak pange fos lamal chi fale kateli la magnen fulla tangalan ni unilia al kaskasaka na wanam akademia nga metigi ben Jesus wan makuluklal Elda nekal na ita, usi to kosasilan God nga. Me, Pharisees, Sadducees, the rest of the Jews, we Herodians nga. Ungan tuyak lainan matikong pamasaya. Na ingin na ilo, dati ko rin mungkin charchak ako siya nga, payan, wag i-admit kamat kulacnsap na gospel siya the first martyr. Dahil siya nga mat nga likiyac. Masih kalau los pame ngan God. Lanmet man makatil sang na silos nga. Kat kain do a pause right here. Apply na shift machine pen. Biye matalal fung yung machine. Specifically in our lane. KahsInKol lowos online ministry siya focus na kaya Kosrae. May plus Kosrae pa lane so ko katash nga. Pang mas may kyak na sila tamlay sila, tikin tres kalma, katin focus na kaya matlasya na piye. In that lane, piye might wanna stay in tuyak. Sisakyan ngon, fakak ma, mini detail mataga kay Israel Ephraim, taga ni kay David, taga ni kay tula yung matang council siya nakalim nila, ilos pa blaspheming. Nakuha ito, masapan blaspheming siya pa enwaki. When in churches kan si bagutakan aral Stephen, elain Moses, elain God, elain masaplan lan Moses, elain akwa ke Tempul. When be makan si bagutakan, that's the finality of the churches. When be when it can move. In other words, you need to face. Then si na defend. Then fa mo kubos para mga Di na kaya ako klas Kosrae msing namna skat ya samram me namna skat katsli giskelie li na kaya o ye mataka el usie ako klale prem nga taka tulia yam tan me inaksi wosie ke ben tagotain false accusation false charges ngel taka Orekma kinta na kastan ka skin an kay psingen te mas Stephen el Faco, makatil, ako klan God. Te fashion. Te kapaslan show, te kapaslan mema. O me, sisista ke ngan God. Lan makatil sangan. El taka tifeni charchi shemeta, anti-God. Mo, atin na anti-God. Charchi siya kluwa, Moses, mo, atin na anti-Moses. Anti-law, mo atin na anti-law. Nangin na ito ko. Tempul siya bang. Na vinkat liye, katil falalosle. Il falalosle ke sapta fosang alu. Ke supe siya inge katil tanget lalgelos.
selo siyang inaluna ke me, ituin kasawa. When ma fakakin mas lalan met pala. Sifac, kos met Israel. Makuos unie kaksakin ke yaangaw inen may siya, kos tie aro nasik. Kasi non ko yesingan. May call siya la bang High Court, Supreme Court, o Stephen El Tule, Israel om del yaangaw siya. Yaangaw siya katil mati kung tel pa om del kaksakin. Kung del me, om del kaksakin molek. Lom nuk lal kat molek, apakuwosta, us 4-4. Masulala in lamal refem. Kat itu lowos. Mainge kayo masulala makuwos orelata, kusinalo na ke. Oinge nga efas pwekuwos na in show, na inen leislikian Babylon, katu injingan di topla lila na ke. Met Tempul singa churches akakos. Lom nuk siya. Ilsipan na flok na. So Mount Sinai. Tukun Mount Sinai yangal kung delus Tempul singa. Kung del continue to blaspheme, reject, akwak ma katilakiye. Matol kaya shuflan Aaron, maganda pa kayo nutsak na kaya me. Holy of holy. The most holy of holy. Kosrae na wo magana pa kanto kaksakin niya nga na umtelar aksaksakya. May kulan may choose pa nga. May kulan siya flal tula makina sisisakin ngon ke lan matmatwan ka deloy. Kung del siyang from the temple. Look what happened. 40 years in the wilderness. Kung del lusi alo na ke masulay na. Tempelan katom delusi kat molek refem katla itu nara likiyac et siskowosla shigen non ko el tifani kat tifani Moses tifani me masap ningin al church shafla bang you can palala may ngan takakarak ngalis uselo sangalong full lepen asigan ka full lepen na Stephen na sam lang ngan patsim lang wang mata museli ka kespen akwan kat I'm using Stephen to tell you guys when ngalang si kumdel del folok na ru kumdel recheck yatari Jesus Christ el takain transform in shares the physical me transform siya eutak laliki en Roma. May nga expect mamasaya siya taga usal laliki sa lalo sin Roman Empire. At siya taga mo nga taga makuduklan fella pa nga taga imta kay insiyom ngunumin na insipay isusta kang man ka. Katliye lututan Jesus nga nga na matsap nga matamalutut nga ka matlal fungingi 4-4 Fakak akwakwan Jesus Christ soilos na Stephen bang. El taga usisya taga akketeyac Tempul. Tempul siya lose. Yangaw yan may siya. Kung tinahano na singkat. Sige naman ka way. May call bang ay tula. Kung kulun na. Ba't makaluwa siya kulun na. Hingi na kung tepen na. Kung lusya na kat kung sifen na. De katali premasik pam te lalo na siya. Lucia na masulena. Neling Tempul langkat. Yok na pues pero me katela el falelo sila. Ye na pa na ke oyelo kumusing. Man na pues la katali premasik pakat alo na siya ka. Akwak lan may movement nan may pa takang. When masing a yoks pa na si kom. Para katikan lafakin, katikan me point finger. When I lost on na si Stephen, just so me man nakatagay rale prem. Ewan makuluklas.
weapon na mwet taga ngamit Christian siya. Ngamit Christian siya tinam takya akoklan Jesus Christ. Kat label iga na mga kat may choose. Ewan dahil din na makin temple siya itak yang masap na kaywa itak yang nasil Moses. Ako na kaywa itak yang nasil Moses. Ewan dahil ta frok la usiya malam mwet. Orekma kin eke temple lan God. Enenu temple siya nga yoks pa na kaya nasin mati Israel nga man may signify presence lan God. God it will allows. Bakit may liga Luke Chronicles up the course for sinage on course. Siya tagayin kasama may sokat na fon na may burn offerings ngan. Temple siya nga sisla kaya may wala naman God. Inge na kataga liya na Stephen na lang ngayon. Siya nga kumdal usfor for yangaw la te katlal Ephraim. Ay siya pamdalalo na kaya o molek. Refen. Kat itu lowos. Mainge kayo masulay la makuos orela ta kuosin alu na kaya. Tuin siya nga. Manna pa sila kat fast. Alu na sin katla le premasik sekap ka kat sumanu na kaya Orekmalan may. When pange blaspheming siya, pange masya Stephenel ka furok la sang na sin satutis me Pharisees nga inkalim kela. Kuwasom ni akoklan God. Ako na lan may pakamdalara in temple lan God. Kumdel ba blasphemers? Tenga. Ngaita wala akoklan Moses. Masingin na kadin malesang na kain siya singin. Masingin na nukas kaksakin. Factual Stephen nga na nukas kaksakin ke temple siya. Manifing nga akong mood kung siya nga pia temple. Tipay lang mo siya. Tipay ano lulungi. Pia temple pange. Lipan kum temple siya pange. Na may wala na langkat. Ngon langkat KahsInKol lipan. Kat ngon siya pange. When na so na ako first nung lako siya kalamit. Kat fula ako yak isus like ngon langkat. Ngon langkat paus katingin na. Wala na langkat pa na nanin temple siya nga. Nakadito ka akketeyac. Dito na kat si Ven. In fact na sin prophets ngo. Ay siya ang nalon ko fossilyo. Ilti matake mamay taurela. Ilorikat la. Di mamay taurela masing nga. Kat parikat la. According to Genesis 2:7. From the dust of the ground, he formed a man. Through the nostril, he breathed the breath of life. He'll sound momong in mo. Even by Genesis 2, for he corresponded. God pa temple si ma. Ngan man katanin God. Nakatlay la temple si ngayon malan God. Kakat usyak molek. Katusyak may kasap lan fella. Kakat usyak sam ako klan show. Katusyak fashi na intaga. Na temple si nga piya. Manapay sila kasyak niyak na sin God. Kakatwen point finger towards Stephen, mild blaspheming against the temple. Piya God. Di ba man na pay sila kung patempelan God, pay sila God pa, wala na lalasin kung ako akketeyac God, worship God, pel na kayo. Kung taga na fact mo kung temple siya, sumpa na ramalan fel. This is basically what 40 years in the wilderness boils down to. Kaya Stephen nilakyalan nila sin highest court of the land. Kung del pa blaspheming. Kung del siya like molek. Nelin temple man God. Kung del siya raven. Katlan ito. Akketeyac. Pero kada siya kita siya for siya insang akketeyac. May makatakalan nila. Fingat liye for sang luo
Kuos mo Israel ma sisaklu metigi apartment na ke masinga inakalimila met pala si masmon masinga tagal Amos sie met pala sisuke Old Testament taga ke Amos saptal megos fos lon megos na ke lon lit kor nariti masinga taga alle usie o yesi makadin kalim ke kikia pin malan met nge Stefan el tuyak e flok na shelo so le strangalong lo strangalong ne unilya pen amas kanin se fosingen akyokie saptal me kor emos saptal me kor fos long me kor tenge long lit kor skelong masinga met Israel kenga ta puen ko shasta yen mesis ke lusen yang ngaul kosta tiena ene na inuse mekse kamay sang na sik ta inge kesben kos alu na ke masulela pang sakad e kaiwan kos fain na in us masulela lowos ingen kenga e esko siang na insho in CFL alakela Damascus Paing kastan LEUM God sha pang kat kolen na vingat li coach mataga ke Mwe Read ma Stephen el coding and ke me fos anga luosingen coach mat Israel mako sunia kishakin ke ya anga inen meisia coach tiana rana sik lam nuk lal kat molek apa costa us forfora ke marshalain lamal refem kat itu lowos mainge kewa mas sulala makos orala ta kosin alu na ke oinge ngaifa sepwusle 9 cn lois likiyac Babylon na inchigan pa ke usin confirm ye mas matagal ke commentary singar makinge Vingom del Amos el si ange som shasta again Damascus Masika treaty mo Amos pa KahsInKol ne Stephen and Orekma in Babylon. Stephen and Orekma in Babylon in me when Damascus north of Damascus pa me Assyria. Na Amos el ki na ke with Israel the northern kingdom. Met nga nofon na in 722 PC the show tapta na ilos na we. Stephen el daga electricity met calling na ilke phone la the northern kingdom again Babylon pe kan me 586 years later show pangan show si ma ekanawshak the Tempul me Lal Solomon show utakla na Babylon now you got Southern Kingdom utakla na Babylon Northern Kingdom utakla na Syria rela 150 miles from South Bathsheba to North Dan and nalalapsingan show na phone na klik na din God show na phone na klik na din God utakla na kan luan Syria Babylon what summary siya Stephen Ilvsing Keshben Kiya bin Malusan the show utakla na Babylon is bringing history na shinan ko medit ngal siyan ta ngalis wuseltan elay ko sampra mga at pakol mga o mapaya pang shinan ko fulfill na el pai session dale tuyak na sugli tayo fulfill na keshben ako kan God God el ke metay nito malan yo na met legalistic skepticism materialistic manapay silang talaramanya ni noms alusiga lipan kung pa Tempul legalistic skepticism materialistic pay kumalo na shik katlali prema shik shake up kamatulong ito ka piya na pay mas makataringin na mat Kosrae mas nga yok super kading kalan ke Stephen ilakalam yung mga in akas makinyagan. La with that, bakit ang yoklan God na si Kong. Katfalok na kaya we need to respond with divine, genuine worship.
Masinge ito ka na si Mwet Kosrae, katin akallah me, inakas makinyagat na. Stephen, which ay kapat pa na may choose mga Hellenistic. Ito ka na Jerusalem. Hikektalan sham-sham. Kati lakilya. Outside of Jerusalem, which ito ka etrisi Supreme Court. Fact la, kung tel tifili, may tekang na siya Moses, ke Tempul ng God. Usya like Molech. Usya katsyayangan. Kumelito na pangan, legalistic, skepticism, materialistic. Utakyak na nilang siya niyo. Temple ng God. With mata larsilos, the uslam nuk siya, niyan matalan LEUM God, wala siya may siya. Tawrik la wena kikatil the fact na siya Moses. Hello siya ta masa. Hello siya ta akwakma, katil sang na siya Moses man. Apart by those rules, katla place he goes. Agaldena, katita. Fell na kayo ma itakyang Moses siya liya. To, met mata larsilos ta islam nuk siya na, mapapataman los ta sang na siya los. Los wala los, kelos ta wala soswa. Shukye ensin matan fel makatil ta losyak ye matalos. Elal som usye no fon na. Ke Mount Sinai, yang ngaula. Ingin ay luchat na matan fel kenen, soswa palitingin ng ame, lomnuk siya ng way lolos pen. Signify presence of God. Nalomnuk siya on nane kepel like David. David el daga, katligas Luke Chronicles of the course. Katila Solomon back siya fila Tempul singan, ekisyakan ng nasin God. Tatiyael a Solomon bata, masyayla lomsin na sila. Fosang alalkor, tarak takat falat na eltia matayin lom mawrik like a bone made. Wena ka pacl il fact. Pacl singan pa siya, ay siya, pinpaya nga sumni ka ay siya sa taong ngalon ko Srui, nakadak siya fila malitot siya. Ay siya sa taong ngalon ko. LEUM God il fact, kasaw patron lok, fela, malayan niya, na lom fagkakuwo siya kain masyay na sik. Kaininen fagkakuwo siya ra, ngayon matawe. She'd kalim niya fos singan, matago, ke fos ang alal ko singan, koti ay siya ang mulon ko fos silu. Tarak takat flat na ay di naman tayo lom maurik like a bone mwet. Wena ke pacl il fact, pacl singan pa ay sik, nga riti saptong mulon ko fos singin na. LEUM God il fact, kasaw niyan mataflat lag, fela malangon niya. Lom faga siya, ko siya masyayla sikan. BAN nga ay matawe. Wala nga kalim niya. Som na guess, ay siya ang ngalon ko. Pen na Stephen el Cody na sin in front of the Senate changing Supreme Court man Israel. El Cody ma ay siya il fact. Many years. LEUM God il fact, kasaw patron lag, fela malang niya. Na lom fagkakuwo siya kain masyay na sik. Kainin fagkakuwo siya ra, ngayon matawe. Tagak siya fila. Yati nga parela maingin na kayo. Tapang finality lang, charges sa kaksakin. I'll turn the table around on the 4 charges and say, kung tel pa blaspheming, kung tel usikat siya yung rela, mga nagan, masing ibang tel rela, kung tel confine niya, katlali premasik sikap na ke Tempul singan. Ay siya, alfa mo, matayin kasaw. Fela singan niyan, may long, fela singan may long ganyan, may long nga niyan, kat singan, kat flat na lang siya bagadakalami nga. Kat flat na siya nga kumkansumli, alas siya man yok ke fos pakantin nga. Siya na si singan ako, fos singan ko na galong.
Ko wekje longa ko fossinga lon ko fak flat na kolen na lan katsinge tutoran mi ton lu fasal ko kom som le ke sham ne shami ko sham ye sham singa lal ko sham no ol sie fak ko flat na lan katsinge man ke washeniel tel ta ko blaspheming mga blaspheming ma singam tel na le flat lan katsilal iprem I should check up ne if tel lu se confining ya na ke temple ching Paing charge flashing, but turn around the point. He'll turn the table against these people more. It's not me blaspheming against the temple. It is you, Sanhedrin. It is you, Pharisee, Herodians. My choose ngan. Manefo, mdalu siya mail. Artin temple sing. Oil matayin ka siya. In charge of everything. Elashin ka siya. In control, everything under his feet. Nothing up a blaspheming. Sige ngon ka pelsingan ka. Taka tafian force ikas masyaf langan. Talingalis na wiselos. Elos ngat-ngatang na sil Stephen kena winilya. Likiyac talunilya. Stephen el fact, siya el Kosrae na likiyac, los in wiowos, kos mo trangas long KahsInKol, kos wipe laingan matal, when a matal lowos somla. After those 4 charges, I'll turn the table against them, na yan, I'll summarize siya, kung tel matlikiyac. Tel laingan matal, when a matal lowos somla. Ko harsh pacl matal lowos at the akketeyac. In other words, pacl na kayo makadil sa pamain akes makinya ke pakum tinal elos winine pen. Pacl na siya flesh, Messiah himself, Jesus Christ. Ko harsh pacl matal lowos at the akketeyac. Elos ta unia utak KahsInKol. Sifac ko kya kulacnsap was for silan kat siya etako. Masingan ka takaliye. Mosisel na kalaminay kya may simlangan. As pala siya etako. Wanang Jesus Christ. Prefigure kya gitar. Enge ko was the kaksakin unilya. Stephen el Champangkal Jesus Christ. Kos pata is masaplan kat. Siya tataf me sinubuvan na neonye agostian akos. Kumtel kinek mga moni matngin kinek mga sang charge ya. Mo kumtel pa kikiap in kulacnsap man God. Kat si fena sile ko slang daga usko liki enicha brella usot masa kumtel pa turn against God. Usiye na moni ni kwaya lowos nga nara in Tempul. Usia kat lowos ngan aklan mwet ilya neke Tempul man God. Tara kat sumak sa fela. Ke un mwet pa fly de los long kaslat Stephen los saru na follow-ya ang alsini uselos ke kaskraklalos. Tasok sta Stephen el sisira sa keme ke ngon madal. Ingat na kasawa liya wala na lang God at Jesus el tule peryo lepo leyo sin God. Stephen el sisisa kang on God. Mat nga taklang ngalis wiselo sa ingat na kasawa liya wala na lang God. Masi Solomon el liya we met Israel liya ke Tempul si marsam from Kenya kishes ke Tempul si ke Luke Chronicles sapta ikor fossin agawan korsha. Taka that physically see it on crown. Mount Moriah, vicinity Mount Moriah. Masing Stephen nga nang kasaw, liye ketla kasaw. Liye mas mga umfingsak na kaya. Wala na shafla siya bang. Online God, Jesus na kang online God. Nga nang kasaw, liye Jesus is standing at the right hand of God Father. Ngayon fa, ngayon takliye, ngali kasaw iketla, when natin mwet,
el tu lepo la yo chin God. First lama lit kor. Ummet papa fleta wola ke shia pashalala. Ummet papa flat. The Sanhedrin, composed of Pharisees, composed of Sadducees, Herodians, and the rest of the Jewish. Ummet papa flat or wola ke shia pashalala. E for no shame trials. Nalos na fonta kay ni yayang na shell. Sisala na likin sidiya e matawakin tanglal. Mwe law line lelos filia nuklik lalos yun siya met force pang sol. Na vingat li tu inching et na pang outline si may tago. When I'm shredded, the apostles from Jerusalem first at the end of the world, Saul la tago ekleke sapta ye falen ke sapta singal tolu li ministry for first tolu la ke journey line me missionary journey tolu la tangena at the scene when the galigan nuklalo so at the feet of Saul. That's the transition makatagali ke mawalan kat ke puksing ke Israel church. Elos na natangwal na Stephen ke pang na sinlem kada fact. Elos na natangwal na Stephen ke pang na sinlem a fact. Lem Jesus is nganek. El sikat matandei e woya ke siya pasalala a fact. Lem ni met filia matan makuluk saying na fellows. Lem ni met filia matan makuluk saying na fellows. Tugunit fak mange na el misha. Kail mong la mutulila. Kashmir ka fak mo asleep. Mat Christina wang misha. Me American translation singa fak mo asleep. Big difference. Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. New King James Version, American. He fell asleep. To gunel fak maingin na misha. Wan misha yun God. Mong la mutul siya na. Katsano ka kanin brakya. Ta shike liye o ye si mas Stephen el rela. Fash pen na tukun mas si Jesus el rela. I fin siyak sina. E nga dat fat na sin kat papa. Dan te wolacna makulukurat na siya. Pangan lang si ma. Tago awiya gospel si makatidi e fin siyak sina. E fin pay na pay kat Jesus la kang ngan kat. Lanman matlan kat. Katete ushe o yalan fela inilya na ke Tempul sima katli musinga pakat polilakalan. E wangan materialistic, wangan nankan masyes. E wangan skepticism e katete tafalu ke masyum lalin papalang. Na katete ushe akwakwan mwet. Being legalistic na ke mang. Akatete kame matan na ke Genesis na ke Revelation. Inspired word of God. Wangan masyaya. Narapia Tempul ang siya nga pa na flowing kum na siya. Ipan kum pa Tempul. Manapay sila. Tempul siya nga din na 4-4 yan may siya makarash kaya nga nga usye katlan fela siya nga na kaya. Israel talusyak Molek. Talusyak pekat siya yung katlan itu. Taltena kaksakin sila libre may siksikap. Nara nasikom long sikaw lan kat nasikom kami silang Jesus Christ fin siaksin la makuluklasya. We deserve to die in hell. Nakikat liyak shal siya pakatin yok lan kat. Long sikaw lan kat.
It should really drive us, but in response with worship. Now, worship siya lasha, we are to offer up our body as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Lasha. We surrender all in complete dependence of God's works. Timay ito. O kat nga madaling kat, hinpain kat kamapailan kat, makain. This is very important message na kaya oya makatash kami singing. Even same, akfalakiya prestan nash na pel na kayo, but you can see that. Matan fel na fon na, ru, ponpe, yep, Kosrae ta kanya ponpe. Liye functions Orekma pel singing. May nga fati, pas lang ang nan-marky. Nan-marky, may nga nusiyak sakang eh, fashion nga na kaya, tuway nilang matlalal fungi. Kat mahal na ikasligyan ponpe. It's affecting our Kosrae way of worshiping God. When God being compromising in. Wangin matuyak wana Stephen in aksiwosima na in folok na kiwakwaklan ka ingin na may ta siyangin kat compromise na kiwakwaklan government dikin na siya matafalat na ngayon di in control man na kayo wafela wangin yes yung makatli kaklas kay Stephen ng tuyak aksiwosya Haksiwosya akwaklasa ingena metigi pacl. Kat musla na mata ingena katliela kamorale. Fashion it the baka plit takanilin akwak pay na pay kat kaksakin God. Kang online God. Kukadasum na 10 na ni fasum kaksakin God with the same temple. Paing God madalising. Paing surrender, complete, fully surrender sing. Offer up your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Paing alupaye lasha. Katila malan fella, we are converted. Katila uke akukman fella. With Christian, katila ka when natalik na din kat nga. We are Israelites. Akat mata kaya akukman Moses. Kat blaspheming akukman Moses. Ingin akat with Christian, fatya magat isuste kang online kat fat kun online kat. Akat te akwak mo wana pole lakal migarom saptalikos. Nakatliela akwak nga kuluk agat muslaben taga nga sim saptagos fos nga litkor makuluk silas eving katila mange kuluk agat te taga akswos Orekma kin kaslan gat when a Stephen in rang and be true told eving kumarana bay you need to be ready to suffer to give up your life just like Stephen. Pang surrender all sing. Di magadin taga picnic rek nawiyak na mo be ready for the gospel of Jesus Christ. Wangin siyangin kamasing. When wangin misya. Stephen el mutul. El din misya. Ilo kaksakin kat kaya yan kayo mataga. Hindi bakas makinyagat kaya wala nalan kat. Paimit na kayo walat nga usyala tikin ng taga aksafila. Kaya broy we yeah, por coming call ya tikin ngulaw malap. And we go na kayo ma. The pacl amen na amen. 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 In kaksakin katke that's why mwet farak na kanan klase into fin kastalo. Nga katke ditu singe.
Namistilipan kung samram kun maluo on your Stevin. Panangaro lalangeng. Il palagin rela historical accuracy lalgi. Samram malusingan. Sipa dalmet met. Nasipa me. Anon God. Sistagin anon God. Skili masinge. Katfin akishare masinge in wikat ki mga gade. Kaya ni kimalutut singe. Kaya ka samram kun masinge. Kulan tigin. Una. Esta ba nga. Baya nga siya na isla nga. Mo bangan. Lo. Well. Aki usi masinge ka din di. Kaya kung fakla. May ka samram kun fos singe kaya na stakluk nga. Sala si ako silak na ki. Unso nga siya. Papanada siya pang ako siya. Kaya ka display. Fakik singal dulu. Singal ko siya. Namistilipan. Aw. Na me kasing na me. Lan met. Kulo malap. Lan met. Nakatfay ta kalman number on ko. Kulo malap. Na Stephen Orekma kun historical accuracy ke biblical knowledge ke KahsInKol. Ito lagi KahsInKol na ara katwin ito lalmet singe manat medange ilolorek lalmet me kadin mol ke me lowos Papala ba fact nge na masisaya prerequisite sikum ramam kun saya katwin somnike Rome algos. I think you know where I'm going. What's got tungol siya? Sumika tungol siya. Kulo. Katfinan ka, mainge, nukewa, megat kanfak, kadelfin wikat, second wikat. May majing pak siya. Second line ka Siya sisakingon. Kat papa katwin katngan, baye. Kat papa katwin katngan matal. Right? Nara, Stephen el historical accuracy ke mal pinpoint niya ke. Elos pagkafakweli na yan may sisan ngan. Na kung usibe na ke kadin peel the layer la. Na kaya yesyo fokit nga lakos pagat ilyak na lenge. Yaksyo fokit nga akos mekatorela ke Mr. Snowmata ka ni ke pacl singe ma ti file ye Orekma kat kadin na kadin me ang nake kum samram kanan punpe okay tukun Christmas to ani singe na no si ta ka taknas na sila ante von siak rice out yak nilin lo maluwe kum dawe kum ka de gas lake Kung Christmas kaya. Kung pinalagay ka tema ng rice, yala din kalsin matngan, kadali krisan, nakikaksinKol ngan. O iya kaya makatinda ka din na wala. Wala soom ke okos na yun, singal ya pa, me, anniversary ya? Dongol siya. Aw. Na itari anniversary na may kadasyon na vlog na penan ke oya nga. When, si Pesir nga faka, the cause for their adultery had been captivity far away in Babylon. Was Stephen fact na sila tala. Si penlikikilan met matalowo siya. Siya, Kosrae na makos me, senatrin, pamit lalmet met financing ngayon. Nasang kaslan kat kotay ko si. Balwa lang. Papolel wala pa finan Roma. Bangan. Kadil finwi kom siya kan line ko. Tarakta nga kinaw si perspective siya nga. Meka din na kadin loang na ke. Kikat fa fashion siya meka ninara. Kat suminta panta ko yung mameta. Inita inka in fashion kineklan kat kat sumin ta walwal taul yang kita katakan. Meka tash kaya. En mawang church wengi kada sumna we tula ko naknye. Sikat na sa ano.
Ngata ni Alabama, wang ni tawo church we. Alabama, Tennessee. Kansas. Kat ka lang siya ukailayan mga desumdo. Akketeyac kat we. Akat som plant a church. Katin kain. Alena me. Falen alila me eto rekleo. Katin na katin folok mayen. Katin na puela. Kastan kat fakla. Mo na fasi bang. Mo na fasi ba katin na naskeng. Kat fale katin depend la bang. Tanga kena usi na siya. Nakiluti siya lungan la Stephen anak ke makalemian. El tuvin gastan kat akalemian na sielos. Na parang asipya was fakek singal singal algos nge. Katin deksin loem la me katarang eh. Nakat pong na kapay na pay passion silas katin na Orekma lan kata. Bana nga faka. Kipel si matsul la minister tikin kapastang eh. May daw si Rosa sa nga fun niya akpuletikat ni kumti ka nakalin kat. Apelin kulacnsap siko kat lakat piya. Na bana ka din na kuloklan ke mapay siwasan kada. Kadinin na. May yan answer sa pangay ko usli. Fakke Chronicles, itkos nga lakos. Itkos nga lakos, Na samsala. Wangin lang. Inge men anriti, Security. Yo Chronicles itkos li flip siya fanga sumpen anike. Wow. Kilo malap. Why is Yo that? siya fanga sumnike tigin. Elos fin prime na siya ke aulia ke fulla liki makuluk ma elos ro. Na nga fa long elos inka siya me and na manas na sielos. Si filpe akuila en sielos. Orekma mo singe patla pakitlasha. Katorek lalmet mwet kat samsam wan kalmen matfak mo singe. Wangan manifestation. Wangan manifestation. Then asikyak. Na panang na katin si feedback kensay kat nga si fen nga samsam mga kisben nga utakla na in me pala na in sakoy. Na mga isos manasik nga Memi ang siyang sin mwet kakat pa si muna sika. Oy, Asia forcing na tigin. Kumne manapay, kumne gulang malap. Memi aga dinurit man sin mwet. Tigin. Ani ka delso na mula ren laka tubang eh. Aw. Demeta ba muli ren laka. Ang amda Orekma na si elos pam da likiyac. Amda na scan po siya. Orekma laga bang eh. Pana Stephen Elbak eh. Nanakmanas na selos. Nanakmanas na selos. Nabayan na nga taka si ma ikiyak na siya ka din taka. Pana nga faka. Kung di pelin special nga eh. Pino Mother's Day. Gospel akketeyac le. Mayen time katin program nga eh. Sa understand ra kisette. Sumra kisette. Kastan katan kisi Henry. Paang Ay kusara kastan kata ko fla fakek lang eh. Narakata na siya parang nga ispell lumakataya kastan kata. God is not operated by space or time. It's not. Infinite. Yes. Na fin pa nga entirety mo kume akketeyac ski matching kuno ko nag-frete pa kumakatayan. Paila siya den sluga tol ka sang akketeyac mo ita kain ekla mo lake. You tell me that. You tell me. Na kung kusyen siya kim tawek malem Ariela, focus sa lalkang singe nataka kipaya pala ang samsam kanya. So sa lalkang. So if mo Kumaran work for you, God bless you. Tanaki mga aske nga liena paila nga falle alfukfukle bena naging falfalin misya. No, ke prailan
na sima ta kana sige pa kat fine takle mas na siya lana sitan siya kulacnsap singe kat mali body of Christ misinge kat pa nan fuko kat pa ekle mas misinge ana makim si koren singal si fastol ngo kat sum nake di Medyo fact si koren. si koren singal si fastol ngo na fakyan Akalam yang Paing en spesier met pas in maslovos mas emanas. Ekata mi shatari. bang ngapangan Abuipa. ngapa sam gunjak ngan na pa nga pelin turnaround massive fun nga kanara ba ngat follow ko na urine cut the kana urine cut na enda kikas na sik na siya mga lakan namsala ke ma sign si mataka na sik nga klina pa di blood clot nga efinsun brain la siya nakade stroke yak blood clot nga efinsun art la siya nakade heart attack yak na masir nga faka ngamta ak syukla manas pele kashakla mo ba me kat kain mata karo kadin masishik katinan sum ke chime or electric puff ma masishik mta usuk pa ma nies ma kadin tara dawak loeng na ke manus dawak karngin kat tuang talik ngayile man ke nga rek niak muta ek me kaisiko kuf ke niak ngamayen shangain ma circulate when panga katama rela blood clot nara somna ke mungwa skendi yang mga me kafwen yakina kanin mange in upgrade na kain tangalya masi masamram kunya ke si Daniel sapta si fasingal lungan pangan tight silan me mutalal fungima itak yang sil Daniel amasi kan Orekma ke len na singaul kung kan le manifestation ke len singaul yan na fact mo Chibe break it down for singan gading galang ke. ske Reading. really si Daniel si fasingal luong El fact na shil shike gad kilan singaul usina fukun siak gading kang kof gading nim. Ke break it down na ke yes mo. el den fact mo me $4 mo Starbucks el den fact mo kof pangan fruits vegetable ma natural Masum na Kosrae nu pusun nu mange ale kashiya kingasuma ngo Kosrae nge papalang el tikan diki ka di finance sir Kosrae nge taga katle mana ke oma anke uno American nge el taka ke herbs kumof ka tamlel Kumni so silang ring gat nga dal some na foreign land. Ali mo papin na gat nga. The establishment man never get necessarily care ro pel na ko mo ngan to kana kaya pa len sang mo na dal mo nan to ko sang dan elosion rate makin the ke shipen or malan card ikek na sil Daniel we ka wak to lungan ikek ta elosion mata ke ma elosion or makin in action chu ye card ngali mo it's the same in a big picture na si kom kat nda ke show singin te pangen si we're foreigners to this fellowship nga pati siya lakalan nga na fellowship nga mungu tangarang nga we processed food kanin man na kayo mataka esla masi pang mungu food organic food siya nga bay Kosrae bay kaya farm finan American nga tayok na en Kosrae yik mos kanin mangan na phone na agatakan na kaya yes ma fellarela mungu ito la kuluk na siya pangan di na kaya tenel sapta si fosingal lu we see processed food singan siya chemically driven or ita kaya chemical nga taga ta bakad me kat mas na pa mo siya na taga na kailan met chum tram gun taga na kaya ngon in we god le we god kada wana Daniel kawak tolula na in li akwaklan kat nda kaya akwaklan kat when pa wona siya kat wo si pang elita ma wona in siya elita ma wona ke Tempul sing mana ka ma process li taga skin kanaus lao yesing ko forget digin kumneta sil akalam lensing ul sina banga lensing aul kanmen pa me finsual ten elekla alena kato wo
O dal ko in articulate mana kayo. Alilan man madlalo sa keklap. Gekla na sila. Ana siya sang kaslal met na sin wise man ngayon so una accurate ta kuna lagchisa siya. Di ako makalamila dala no siya la molek refan How? kumne molek singen katlan ammonites bangen met amon bangen del lang sina by child sacrifice pa som no siya misingi katore la ke portion sing wala ka di katelier masipena ma akademiak nged katfin bring it to a lower layer katiganda na poini dalik hindi ni Israel katunda ko Schmidt Oh, how? Pangan. na main nga su no iya singetari kulacnsap ti loang na ke mga atelier bako isli nga kana su no nga iya ken nara nga ti perlaliki inta ko inakalemila nga wala na pa ke me kayo ko na tukun masing si vena na wiyak lebelin mutulang dali klaga pa rhythm nga tin alarm clock na kimang ang likiyac luwo ako yala na ke som flogo mtan jingi kya luwe Kaksakin God. awok neke in pange penso mutula lombange telephone mangan kum enan kniyak le kum de kan fak mo talikan in tula kum tanget nget O kung may masye. ngate si de fak kasngan mas Mo banga fago. you have to say something munumin long munumin fuko ko ipe pin ko mange we kuminjak siga kumbuka we pangalan na pangalan singen di na mulina di kung lalfong ile. na kumfin kebem ta rekmas mamedin ta kapakom toom Mut nga tagang, kaya kampar nga breaking. Alal for him model na breaking, model mo de breaking. De fan naman kanla. Don't let them feel sorry for you. Nga na rin siya nga. Dalik mo siya dik nga taga, yes nga akos. Nga, siyak sila wala si coffee and bag. Besi nga nga kayok na po yung akin nimya si coffee. Doon ang itman niya, kumra kami nanangan ning Bangi pesi mga siya. Nanay naman pakanakin siyak na mantik patlik singal samsamang. Ka sa kakin samsamang pangan nakin mwet lak yan. Nga esmak tan kifaksilala na nga kumamesi. Na lang kumura minanangan ning Yekas lala kami anangan. Kumura kami likiyac nga graduate high school Ka finde college. Nagdevokle na it hit me, really hit me. Or afin mo sifac lamasi na si ni philosophy sila nga Orekma kaningin na alakasya pa. Ngani kan life ka na siya. Fin mo sifac lamasi na si mama upesi. Nangaliklikiya. Fin mo nga Orekma kan. Fin kuluk nga longlong yan na fast na mit. May singen na. Siete so nga may kosluo. Mekas tu security. Ngayon sige di Kung faga nga. Masya nga sanam kina kumni. Puro mabuan kung sukya ma. Kaya kung flail. Wala. Men bang kastan ka taka in duti ka taksiwasi kat kaikat. Nga finale na falet le. Men nga lotoy lamasin mo ituya ka. Parang I'm a social animal. Nga lang si mdain maslon mo Ngamda lifshel di sila me tamne lipan ngal sam kana lemos met palash kisapta leme ko ngamda nga take notes na si mama el sam kani pa legalistic singe pa katsuang na ke akuk masap ngani kat man kan lakas singe lang si na nga fak mo na lang amda me lifshel di sila nge el fak pela Joseph Moses Jesus rejected. Siya ko man siya nga ganit reject yung kikat fast kimapay si waslan ka ata. Sikiyak. Mga sikiyak. Kumaf kaya alam Mr. Liban kung nayak. Wala ba mo? Well mo na. Kata me. Kata usiya mo sa kong usiya mo sa kong kung me. Kata din lang lang sa kong malan choir Seattle in
kaksakan. Kaya nga ko na tigin de first singa luo. First long ul siye. Ready ka din long naknas. Siye de lunga saptal me gor first long ul si. First long ul siye akkalem me. Ko Okay. sinarulena tuni eşke mana kaywa. Şokya mawo. Pangan. Kashmir ke akkalem yang. Taste all things, all fast what is good. Şike mana kaywa şokya na mawo. Glomalap. Kaslan kat. Kaslan kat kantakan kaksakan. Alena, Siye sungi kan me gor long ul siye. no malap. Alena, John Ramsey Stephen nge, takan kaksakat kipes. Ngale teshish, mga kasinga teshish na kipela. Glomalap nge, chut pala kuminakalan metlash nge na fa, a transition kaliye. Glomalap ke luti wowo. Ega te peel the layer in kain usi. Men katikan chaman na gas. Katin na katin bring it to the lower shelf. Ingal na kalam shish la mega chamram kun nge. Aw. Ta kulo ke luti wowo. Kuman ko chingan ta cham kun legalistic. Asam ke sifac mwet king aluk shayala. Efo nga te apena mwet tevon chak ni. Orekma kun ko tral. Banga mwet. Legalistic ya bangan mga umdate full ke ko tral lumdel ngan ash masim nage pebal mo ko fuga gatin mak. Anyways ta bast na met ngafnash me kulun kemil magan nga makanang weta bangan masingan ko me nashot pela na sunggumin kain akren metlash ngan bast na met Uya namnas uya. kal Mdagral tigin per teshish kulo malla. Teshish. Kulo tigin perle ne Luciana nga uya samngors in proy siloma. Kulo. Talbe Woodbecker, amen, kulo malla. Tamlad perle bangan kulo malla tigin tigin Malap. karle na ke cash pa yewo akalam me lela katilan civil wikat kulo malla cash in cash akaye exactly kulo malla chardi Johnny den. Nelisina yes lela in limta inatayak nga live mo lu chronicle lead course nga lakos pangan kulo man la proike ne Luciana charti Johnny dan kaspa ya mo kulo man la tiginti Maris tosie tuwo kaksakin ke arslash ke wa kulo man la pet also comes in exactly kulo man la amen kulo arslan mit na ke wa kulo man la Srui Seymour ke cash na kaye
Amen na amen. Kulomalap. Eli Merishe. Kulomalap. Amen. Blanche kulomalap. Amen. Tamdal bed. Amen. Kulomalap. Kamlal otilanga kulakaksakin gat kemullar. Shake shielen wala nine. Shfil long gas kemul. Atigin komuntak. Ngausot kontak. Man ship. Tamdal ship rin ang pangay. Usot kontak. Tafla fast na mit. Sige, Kyle. Pangan ship rin na. Tigin Klamalap, long last na wiowos. Raltikin Stephen Pe, mwet last nga kayo klamalap. Sindi netlik, tamdal sindi klamalap kita kaluman. Wikumyang Pe, tamdal rina, lifae, manakilin ko uskayawa. Tamdal lisya na Albert, ilma last shis kumbay San Antonio. Ayel, klamalap. Nga talik siya natas Elterina wele prem. Weh, besi ka talengan ke. Kulomalap. May nga lumindi talik natas nito. Kahit bange. Ang na si Michelle Loman kulo. Kulo Michelle bange talik sintikma itakla tumor siya ki cancer ki. Orekma Good morning. Good morning. Orekma kaksakin kat. Nangamo kumakilen mwet siya nesoranim. Praise the Lord. Ifausum. Ifausum. Pausum. Ay, klamalap. Na, Alicia na klamalap. Ni Besta Evelyn to siya klamalap. Ni Besta Evelyn. Romilo. My boy, JJ Aluka, nadal baba, Clarence, Nemet Patik siya klamalap. Ikon si Beba. Shalom. Shalom. Peace. Ikna siya bangan. Wish, tamtal siya buyak bangan. Okay. Ilan tolena netority ba nga lalfung mo. Kulaw na Finan Vancouver. Tolena. Tolena bangan. Tolena ang tigin megil ba tolena. Bangan. Tigin polin klamalap na room tignisyon siyawan kewa klamalap. Mandik patlik singa matakay Sacramento. Happy birthday, Papa. Sending love from Seth. Klamalap bisa. Tamdal Rose, alal pong yung walang paine singa Kosrae lilo. Alal na klamalap. Happy birthday, pa. Klamalap yan. Tamdal bangan. Tamdal Eni bangan. Enikan, klamalap. Babayu na email na bange klamalap. Nepulong bangan, nepulok yung asikya ka pa. Ano ba yung Ken Ken pa yan nga na force siya. Parang prophesize mo service. In masikya. O this orna. At pa na diya lilo ulit dito siya. Nga nga kaksakin gat. Pilog ta siyam siya. Siya nga force. Na po Buna pwede ka silong klamalap. Dahil pet o si klamalap. Kaksakin kat. Kadin na ningan kinlagat mo. Pati belasyo. 66. Wow. Pisin na buki ba wala ba nga klamalap. Kaksakin kat. Ba telephone number lang. Ma'am ko sintik nga. Lam ngalyaw ngulan ko. Klamalap. Tamlel per klamalap ay pe tampel sipi lang last na ngayon pe klamalap na sinsyawan tampel pledge klamalap pledge yung happy birthday na sintamla Julius na tampel dalpe klamalap lang last pe na ngayon na sinsyawan kaywa asyud ba na flow ko na lima tampel pledge Tamday Kenye, klamalap ke tagaan pe, kalapya ke pati wisa, wipe na room na lisina, tamday klenda, tamday etwin klamalap na siwas pe, klage tagaan, klage pati wisan pe, klamalap, tamday sipi, bako, sudba na faklo, tamday per, always great to hear from you. Interactively, el na kayo Eben na Nandal Rostan, klamalap, tigin polin, klamalap, tamday Kenye,
Kung saan kita tuloy na bang tigin chem Paing tulen. tigin chem langan Chem langan. in mate foje class naman glomala dahil kenye na Preston na Dallas pagkumpaga Alice Paing. Namlis Steven nakay ko kay kunakon luman Luman. aglang last pen na si tigin roll siya wan kayo El tigin siya Bruce pataga talas me ngali yung excellent God bless na tamlel Ringston lumalap kiwat should bali kumyak kan Asheville, North Carolina. Asheville El Paing. kumpakal Tigin smelling Paing. okay tamdal kenye na tamdal Lisiana lumalap ki message mom's board me betam tail lumalap Miriam Campbell nga fintakin na Kim nemi ko pangek lumalap langlas pena in kalan siyawan kewa afate do malik how are you vakesil dal afata tamanuao Afatata muna. Glamalap damdal kimye na damdal talbe batış parçakingin anilaş kamen saşa taka mitigat kaliye glamalap ay bange kael o katakilanak digin champ glamalap na digin his floor my tamlel Morris Toshi glamalap Ske ridi fasinge tamleliban as kalatia si singawgel anti silak nga si bimungguye Wait, sipe okay, kalati ay cash. Siya wala. si singawula katin skeli Kal ko lang ni cash la. komni ma Siya wala kalam yang. Ya cash la kinge ora ko non ko mga suk oi sin mai. Mo ti oinge. Mga lang siya pa nga in oi sin God. Yang ak suk in akin siya wuya mai. Nga finara oinge na nga tiya mai kulacnsap lang God. Amen na gefaksyen. Gas mo lang God. Pangan fosya. Kater man na sin mai. Oi sin God. Teke yokshibe가 dindaga danke gastan kada de lotoela sin metlash mataga ngalibe fosya ya mataga banga shugo shamshu ge gashya singalye foslu Singalya foslu. anan ba tawya kabe kadin somna ke singalye foslu Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. Madakmen chewolo shevashki masap lal shaksol ke insialos na fon. Alam mo na po eh. Bange Samsung singalya. bange shipen daganila siya kadin kain dagani ke kaslal anagetigin magilivakmen gulamalap. Alam siya ba nga ma bange mwet ma. Hindi ka kasing lisa. Okay. Mas kalatiya sapta siya for singaw. Okay. For do I now persuade man or God? Or do I seek to please man? For if I still please man, I would not be a bondservant of Christ. At sil katala. Kula malap kikas mo lang kat mataga silpe akis makinyagat kaywa. El magayana to serve glory. Sige kita pun nagkakaliya pa nga. Well, may kalian natin nga may usi unin na kalian. Kal kulo malap kulo kaksakin kat ke kasi nakaya siya sinsiya tagarun matlas ko sa pacl singe akaya kat na pay inoy lang silang kat taga pa aw siya ben na tigin tres kila taga sumtak ke na saptawan ko pa digin Luo Chronicle saptawan ko foshingal luo na foshingal akot na galong si ito wo eushe literary context siya na kaya may luto siya makat from note yatar kaya mantia Luo Chronicle saptay ko foshinag yawan ko foshinag ko we foshingal siya Sisaklo kumli transition tingan naging defa te shun set na mo
ano yun, contextually sena sa Henry. Literally, contextually, pangin. Kulo malap ke faksiluman. Kulo malap tigin. Flash na met. To sibe kalmani kulo kaksakin kat ke Arslan met na wa fashion na ke pelching kat sick we akawot na ke kulo kon shaft like a week nge Henry kat ka Liban should already come up with a team. Masham ke the mantin ke shet the teams go ta tari in akketeyac ke alu metlash ke Henry. Tigin mekil tamil gwa sa ta whole Sunday school larsana. Tigin tres ka la ta ro. Tigin che metlan ko etawing I thought mo ko. La ta ro alu etawing wal pelak lu. But anyway, we met na in fact but once again, happy birthday. 66 years old. Tigin tres ka ke. Aru ke oya na kayo na nga sang be aula met class na kayo in fact without pencil. Tignisya Tanya ke Monia ke tap wala na katliek taga ke tamlay siwesh nga tamlay singel aru na pa in fact kastan ga ra ke pencil ka true kaksakin kat ke man na kayo lo ke aslan met na kayo kada sum na ke proy pa tigin kada kali ke proy na katfa Nice. Good. Nas we got proy la. Oh God, flat na wala na nom. It's just a claims. Hinge na katliek. March si fan na ke wala na nom. Fast kya. Film structure nga taga manifested ke Jesus la taga. Matlalal fungi mong la, matlalal fungi mo lutakyak. Glorification si mga tasanong katek la na ke mano kawil siya. Asom wala mapatpat. Marching in a kind shikiak anytime Kashmir kisakal mo it's imminent. Orgat pang na yung kaksakin kum ke kasmon mataga ke Orekma saptay kor akfonya la from sila Stevin then two sisisakan lan met taga akketeyac ke foslu na ke foson mo lakalim mila yurum bakdan yoklom finne Kataga line kom ta sakta kom sakpa na matayang in usi bakdan in kalim. Inge your desire is to every single person in flock na room. Flock siya na manas. Is when na dun Jesus Christ. Ragabel siya nga mitigat fasili ka shitback kaya fe malalapo ka when kat kya nga nomin wikat. Ikes na siya na kayo wama ito ka belong makas maglikiyac kitari in the future nga. Hindi la wang and source lan mo wan akong kung makay na paganak mo likat siyak ligimi siya kikarda na vida na. Wan na siya sila kalimik sons of tatolo. Fostolo ng rilmekos. We must be born again. Ninanayin siya basi susla siya. Manifin wang kada som na kefakyak longol siya fosalikos. Lalain furir siya. Ra fashion glass ke belging and manas katflat na we got all we na clash the gadin siya masyashin kasha where Jesus is sitting at the right hand of God Father akalimia el ascended into heaven tak level layo local he is coming back to church to quicken the dead naragat pangas yung kaksakin kung gaman na kayo matsibat kaya nakas makanyagat na ka-floxing kat kaya malabo kat flanam nas we kat kadinakul siya na ma chef atako kung makina in control kung makina kain akfashima we just have to have faith in you nas we kat kalalal fung lashkay siya kadin when I pray ready to offer and when ataka kalim ke teams go when anak siya ka witching got in response with worship kasi ben back then yoklum na siya kadin neta na pailila he fully surrender himself on the cross kadin daga when namarom sakta siya lu hakalim kasi ben back then yoklum na siya kadin siya kadin offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Pangalu pa yelash. Kading kaksakin kum kiangan man kum katingan siya. Nas we got
Karangin God. Nika chivil ocean in all long chalom. But boy kaksakin kay nang Jesus sa matlang wash. Amen. Amen.